ka Giant Student Movement JSM haring kat kinong shnong ka khanduli menta kasi ha kapor khat ar shiteng no phaisngi kila penlang da ka jingya rally kabalastang na do wa gate petrol pump but yat na yamusyang sha gate DC office but let penlang jingya lang haphalau ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kani ka jingmi pat ba jengki haring kat kijing perta kalong bandawa na ka sarkar pakan weng no ya ka entry tax gate kabadan hakashnang khanduli West Giant Hills District wala penyeng jubor kibor ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC nadu ka khat santarik jong ubnaya yong menta ka snem kabadang hap hapo upot usam jong ka khanduli haka jingelang kibabun na kijing kren kila penremjur yaki chief executive member ka JHADC bat kumju ya barok ki MDC kibalong tangkum kinong tiasngi hapo ka kamra ka JHADC kabalong kanong pet ya ka khandau ka siam Kinong yalam shinong bat kidekot kaseng JSM hadin kajingya kendo bat UDC West Giant Hills District uwa he shinong ka khanduli ulaong na kalyang UDC ulakular ban chimkia ya kani kakam hakaba kin up hapo shitayo bat le ya kani don kam Kmat yang pi yo bi hado lis pa sos pa ki petelian ki CRP penyang ki ni takskit le daw yo bi ngado ka khasan tarik yo chief khasan tarik bulan April 16 ka Karbi Anglong Autonomous Council yang ni antri takskit iya katnya korek ikan kedong cong-cong atau yok yang ida tepiak ika mana tepiak ika penyang no kini CRP penyang kini battalion kat hado sanspa dihajar penyang ki kan kentem yo ya la iman kesni la i Henry ni kesni de pau izin betar kat orang ya la i sitai yo ki MDC yo i man di telak Pari la yo siam muram yo i kamcok yang disiwara yo ladam simkia bipo Arnisi in yang kedar bahasa krim pencuri ki ukut lagi sen balang bo peru kebrin ya trap ni sok nilang bicurup kam tamu bo ke jinglam ya ke JSM in yang kedar bahasa khandi lamchi kentoi la ya ke sort discussion kam jong ki boring ke district yang i bo chimkia ki marmar na libra ka tu ye di weng ya kita ki cipai asam ko chong bo khandi kam jadi tok ka penyo ketak bo ke sarkar ini haler kali tok ka bahwa Tebuk ko hapok iria yung ikacunong. Sa gawin ni upenyoy pi kam kikagru kiprado kiprasnam yung ka rilong jentya yung i ha kawa ginongrap warok na doograp kawa snyaw pala iwil ni tingchon yung ikarbi ikikagru penar to da ralut ke kebilor dan no kichiki hali yung ikwamita ko menertia Yusuf dan mohon tang derap. Dah Henry Hatlor kat kini kita iku belai yang ka police department yang DC da chimkia kat pi borgi. Tang mau yo pela hadon ni kesni wa naliang kat council yang ka Giant Hills District Autonomous Council hadon ni kesni ngapu yo wan ki haita yang boch nong kanuli. Intim ni da bawatin di mo. Lada tak diutin, ikan dorban senang nengkat kental senang, pilihlah yang sport. Ikan ini, lada utin yang discussel, yang kejadian discussel, lada utin itu, angin dorban senang, nengkat kini sen balang, kerjasam nak pikloy yang ulas senang. Pura yang kecenong kanduli West Giant Hills District, ngawana ini nabenta ijing yang kecenong yonga. De kamu da kinong chong chnong waro ide emi keju kesur da ong yang ngawan rai kata kesur i jing hapo yang chnong yang i tengah wana hini diwa hawa pai ni jing diana do was dang hado kini gi sngi gi ukatte nga chemo wa mju yuo wa wan kita gi uniu CM yang ka JHADC mju yuo ite gi MDC wa jo wan gi chimbanta lang gi wa i haswat hete thau wa ijo ta pendegi man lagopor te kadagam te ngagawi ka jing sniaw pia go sniaw nga wala da mano kam ute u wada to ikata kam ram go thima nga dem ni tem ye ka le ye te kam te chugo min tu la dangan ye la ye tu kam yo khi ka tu chuki uang hawo hiera ela te ki wi tuan ki wi yew le ye ni kaka nei bahawa kani ka cepi kipat ba lewa ke asam kat kamu man ikate da wan tur biang go ha
ke kendau ke ciak wadang hapo area yang ke cenong lapangap tekan itu ini kali yang ke cenong ko senyau si tami hawatang kali ko ke kejut umpuyi untuk dawai dawan dagawi sagawi tawan ke kejut hawakam te ngasnyau ubu ke jingkeli ya kini kinomi kmat yang i kamtam ya ki MDC ki MLA yang i wa chewan WRB hepor wa chem jing e ki pajba Bawang bal lada mbin piu je klam ye jing e yang di pajba bhau her sendon no pi nak tu chuki ki yang pi sagori ke pentala wong ala dem ye piu je klam sia bha ham sia de hagani ke yung yang ke JHDC ya chua pungkuno ngau ongo wa lada ke sorkari lembin go ye klam jing itu wa gani I nagaliang galapangap umi jekamat wow dawa biang sai wan yaki biang I heni hapelau JHDC bangin ya swaban don gejing ya le ka pasir kaya ka dekat hanjong I namar ngim hon bandu ik dew siap ngim hon baga jaka jing kin lek sa asam JHDC menta usia medan beronjong I umat tambor siwat don hane tang chuyo sneu ula pher ula shifting namar balai namar ba imat don ga bor ga ikhtiar ka klido jong ga district council na ga daw ula pher no JCC menta lada ga nega jinge khi jongi lada ga sarkar jongi kam simkhia ga sarkar asam kam wengi tega taxkit na po kanuli nginle da ka hunger strike JCC Matele ke cukuble ya kinong chong chnong yong ki perdok persam yong I kiwana ka chnong khanduli matele ke cukuble ya kichipai me ki dekot cherhem yong ke jaintia student movement yong ke JSM kami ke jingwan ki yong I hini yong ke JSM nene yong chnong yong pai pa nong chnong yong khanduli emwan ni hini wodowa ya kajing yo chimet nene kajing mentoy chimet ke yong a ke yong pi henry I wan ni hini wodowa na ka sarkar wodowa na ki bor yong district wodowa na ka JHDC ukendria nene pen scam yo put usam nene pendek pensa ya khendau ciap kenang yo chengan ke meriat ke paten ke yong I kenang yo chengan ki kon ki kti kalawai ke meriat ke yong I memang ni udawa yang semet yang cimet lene ye pi cimet henry I dawai ne menta kalawai ke paten ne ba bun sin ju ongi ju keno I ki long menchua ki long chua man chua ju ongi ju le ki ma he ma khian ki he ki sian yong I te jinjar ini ju le ki long chua man chua nei ba ka teu ong I pi I dang man ni ilong chua man chua ha ki paten ki kon ki su giong I la dam lei mentu men step kapor mem le goi nei ti dau wan ni chakmat muyada namta ki kon ki ti namta ki dok snam ki yong I QM hapo upu sam yong khanduli yong jain tia hil sao siu ong haperdi ke jingchong haperdi ke jiki yong I ki wales ni lenter hai ni kemat yong ke DC office hai tai apo kampau yong ke JDC bon ki pai ba ki perdok persnam yong ki nong jain tia ki wer khai pen ni yong ki agi ti pen chong ki te armut lengut songut sangut chaslap itu ti dong laiwan henry EMI kita kemen sen uya kon uyele umper lade emi du semenar nune henry ke nongrim gu scam EMI namen tau dawa ya ka hok yang nong kenti yang ke riu ke chat pru yang I bun you comments uca umem you support lade umem you ke chan kini ki pai pa nong chong chong yang ki lum jain te sal phu I to kini ke chong khanduli lade kini usa po border man ki ding per yai ku chong hapo juai ku chong sigi jan chong yang sor yang juai now boy ku por lada yo lat ke sarkar Assam
ukam tri ya khanduli dang poi 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 por put ukam go hanar tiang nanar tiang wan go hajoai hai teu snau tho phi oto i mem thau sa mem thau chong ye i jai pru prar ye i jai pru kin pai go sarkar go district administration go CM yang ke JDC kani i dawai ko hok ni matau chngan ngriu ko pateng yong i wan ni ini wan dawai hapo ko office yang UDC wan ni hapo ko office yang ke JDC is nyai woto kani ka khanda ko chiap yong i mem kam pan bor na phi ni bhai le yoi wa sarkar Assam klan na pan bor wan go set up ya pur sam wan sebab bai cekit apo pur sam yang kabri nyau tak euro kuli kau iruk sai pi aga face tu na dep baik yau pur sam na pur atu ka scan face kau ong pi ka nuk sa go khen citai yiwang bai pun ka tiaw wan le yiw herstai le pi ai men tv le no UM kam laki perdo persnam yang ing jenjang laki menso mesnam laki do i jingin ngawang pi ngarai ko do le jiaw ko sarkar ya ya PM ngam tibo rublai don hi yo utip i jingin yonga hanrai ne mentau chnan kalau wai ke pertanyi koni kiti ngawla khanduli ra sarkar map ko kate sisen yai bano sisen iyo kajing kuble ya pikinong chong chong ewa kajing ki im to kut ko dukat mentul ne men step kajing cherhem kiyong pi kiyong nga yowan ni mto kut ko do mentul men step UM go po ko donut kiyong pi yong nga uyai continue uyele ado job hon pi mamon ma uyele ado job ne mental ka riu kajat bruyong i ulei namanta ka uchngan galwai ka patay yung i sisen wakajing yaki yung i mango boso sa sisen pagkamo na yung AP sa kajing betip sa pigi ng chong yung kanduli sa pigi dekot yung ka-JSM kajing yaki ito ene na mango kumakut so itisni so mentu daw tu ikilat tuluti wakam nui cham ka sarkar larang yai mentigo hagi ni gisni rawan no penbai gisni gipor mpun slam ni nera kaya ay mentigo kajing ki daw jor go dai ni chikmat hei kani ko ka district yong i mento do thia do dem dukat ki nong khanduli mento do thia do dem dukat ki chipai yong gari ka rijantia hiwro ko wi daw do thia go narak sarkar map ko ye jingdawa yong ki perdo persnam yong igu em hapok kachnong khanduli duite hi kuble chibon kuble chijarno jauh di bahak saya tidak untuk simpiai ni kam jadi kular di kam tu kemudian kelab ni bo kalau betul ini dia yang ikam ka darbar som khandli hijuk mengkat ke JSM penhun le ya ga jing persiau di sini di kam tau le cikman kalau betul kerpada i wa ikhtiar di utam suai ke jiki yang pai suai ke tega yang suai ke so do si kalau betul ilang ke citong le ibu penduduk ke jiki kam juga JSM le wada no UBC yang kita om digarai udah ukular cipkia ini kam itu wen ini polis kam tu ini interface no em ko ka solo ini berkut ini jeki ini menemi ini menemi ini le to yuli wan jar semi te man ga jingyul tiu i wow chongya i jeki la da yuli wa ga sarkaring i wa cipkia halon ga jeki i miso yang kita kecing jai cai ini dapat tim yang jeki. Ini tu kan, jing pemena dari yang kita bahas selokan.